Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav iz Vinkovaca sa stadiona Cibalije i dobrodošli na utakmicu osmine finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Jedan ljuti klasik za sve ljubitelje domaćeg nogometa između Cibalije i Rijeke koji nas vraća u neka davna vremena kada je u stvari bila svakodnevnica gledati okršaj ovih klubova. Križanović, Išasegi, Belančić, Crnčec, Vrdoljak, Rafa, Pereira, Bajić, Bosak, Pejić, Miljanić i Lasić. Ovako bi to trebalo izgledati s Miljanićem u vrhu napada i dva potentna krila, Bajićem i Pejićem. Pravdu će dijeliti danas, kao što smo rekli, Mario Zebec, glavni sudac, Kristijan Novosel i Vedran Đurak, njegovi su pomoćnici. Četvrti sudac je Toni Dadić. VAR sobe u ovoj utakmici nema. Zlomislić je i kapetan na ovome dvoboju. Janković, Galešić, Petrović, Grgić, Hođa, Radeljić, Jelinković, Smolčić, Bogojević i Franjo Ivanović. Išasegi izvodi aut, šalje to u sredinu. Evo možda i prilike za udarac. Zlomislić mora braniti, opalio je Josip Pejić. Glavom odnosi loptu Belančić, međutim samo do igrača Rijeke. Utrčava Grgić upravo iza Belančića. Grgić u 16. Grgić obranio je Križanović. Ali sviran je i prekršaj u napadu Rijeke. Produžuje Janković loptu do Smolčića. Smolčić prema Ivanoviću. Ivanović povratna. Prilika za udarac preko gola, Silvio Jelinković, 10. minuta. Petrović za Jelinkovića, Jelinković vidi da Grgić ulazi iz druga plana, Grgić neće doći prije do lopte, ali tu je nastradao Križanović. Dobio je udarac u glavu, Ivan Križanović. Odmah je spremna utrčati liječnička ekipa Cibalije. Petrović. Ide lopta na krilo prema Grgiću. Grgić će ubaciti, proletio je zrakom Križanović. No lopta tek do Smolčića dolazi na drugoj strani. Jelinković. Janković. Smolčić za Petrovića, Petrović podvaljuje u 16 metara, spuštena lopta, Franjo Ivanović i to je gol. 1:0 vodi Rijeka u 32. Uspjela je Rijeka doći do vodstva. Jedan duži napad Riječana koji je rezultirao pogodkom Franjo Ivanović. Odvaljena lopta prema Miljaniću, Zlomislić brani, no još nije gotovo. Pokušao je Belančić ubaciti, lopta odlazi u korner, šire ruke igrači Rijeke prema prvom pomoćnom Kristijanu Novoselu. Sve čisto. Osvajaju Vinkovčani loptu i idu prema naprijed. Evo prilike za udarac, oštro je potegnuo Bajić. U bliži kut je gađao pokraj gola. Manje se igralo u drugom dijelu nego što traje izvođenje ovog kornera. Ali napokon evo Janković šalje oštru loptu u 5 metara. Pokupio je to Bogojević, Grgić diže ponovno u 16. Tu je dosta riječkih igrača. Radeljić odložio prema Smolčiću koji gađa pokraj gola. Lasić za Bajića. Ali Bajić predaje loptu točno Petroviću u noge. I tu je sada ostao zaboravljen Hođa. Zaleđa nema. Hođa povratna. Ivanović obranio je Križanović. Odlična intervencija vratara Cibalije u 60. minuti.
usudio bih se reći iz ovoga kuta da je s razlogom pomoćni sudac zadržao zastavicu dolje. Smolčić ponovno iz druge atletske staze uzima zalet za ubaciti ovu loptu u sredinu. Tu je Ivanović. Ivanović nije uspio uputiti udarac. Jan Sané u sredinu. Janković. Još nije gotovo. Ivanović. I to je gol 2:0. 73. minuta. Podebljala je Rijeka prednost. Bajić. Ide ta lopta u 16. Zlomislić je odbio i zabila je Cibalija. 2:1. Miljanić. Još nije gotovo. U 73. zabila je Rijeka za 2:0. U 75. evo Cibalije ponovno tu na -1. Duga lopta Radeljića. Jan Sané. Janković prema Bandi. Banda je u dobroj poziciji, nije uspio uputiti udarac. Grgić! 3:1. Zabio je Alen Grgić. 84. minuta. Da ne bi bilo drame. Ističe i 3. minuta sudačke nadoknade i sudac Zebec označit će kraj ovoga dvoboja. Rijeka je ušla u četvrtfinale, pridružila se Gorici, Dinamu, Hajduku, Lokomotivi, Rudešu i Osijeku. Čeka se još samo jedan 8. sudionik četvrt završnice Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. 2 gola Ivanovića i 1 Grgića za potvrdu prolaska. S druge strane, Miljanić je bio jedini strijelac za Cibaliju. Dobro, znali smo da teren neće biti baš najbolji. Izveli smo jednu kombiniranu momčad koja je ostvarila cilj i to je jedino bitno. Neke bitne igrače smo odmorili za utakmicu sa Slavem Belupom, pošto ćemo tamo biti bez 4-5 standardnih igrača, tako da u principu cilj opravdava sredstvo, zadovoljni smo prolaskom i to je to. Evo malo čim je došla Rijeka, odmah se to podiglo neki sve je živnulo i u gradu i publike i odmah je to neki viši nivo. Mislim da smo mi danas pružili jedan dobar otpor, da smo držali Rijeku neizvjesnosti do tog njihovog 3. gola, ne točnog minuta, 80 i neka, da smo pružili danas dobar otpor, da smo dobro odigrali, jesu oni imali više od igre i više prilika, ali imali smo i mi još par prilika, tako da ja sam danas zadovoljan, ne baš rezultatom, ajde u konačnici 3:1, da je 2:1 još nekako, ali evo, nisam nezadovoljan danas.